Mungu wako goti, kisha naye umwambie una shida sana, unahitaji sapoti. Hapo ndipo utaona nani anayekutania, atakaye kusaidia. Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba Mungu ananipenda. Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa. Nina imani kwamba Mungu ananipenda. Nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Maandiko yanasema mkumbuke Mungu muumba wako, ungali kijana bado una nguvu. Maandiko yanasema mkumbuke Mungu muumba wako, ungali kijana bado una nguvu. Usijidanganye eti bado ungali kijana, unavunja mifupa kuokoka ni uzeeni. Kwanza kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa. Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu. Kweli kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa. Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu. Nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Nimependa mimi, nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Nimependa, penda, nimependa, nimependa unavyonitembeza. Nimependa, misijuti kupata wokovu, ningali kijana. Nimepata amani iliyo ya kweli, amani ambayo sikupata kwingine. Mungu nayejivunia Si Mungu niliyesikia, ni Mungu ambaye nimeona akitenda. kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Sio ni hasara, Mungu ananipenda. Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa. Ati Sio ni hasara, Mungu ananipenda. Nimependa, nimependwa. Biro we umependwa asubuhi ya leo, niwendetwo kana niwitikitie ati wi mwende ni Ngai we mwene, ati ni akwendete ni njui ni anyendete, akahe ũgima mwega wa mwĩrĩ, agatũma tũrahuke mũthenya wa ũmũthĩ, agatũgitĩra na maũndũ mangĩ maingĩ mũno. Tukauga ni ngatho kwĩ Ngai, rĩtwa rĩake rĩrogocwo, sababu amekuwa mwema na mwaminifu. Ngehoka ati onawe harĩ ũrĩ no uge ciugo icio ya kwamba Mungu amekuwa mwema na mwaminifu, na ti kwagĩrĩra twagagĩrĩra asa, no nĩ ũndũ wa tha ciake itathiraga. He says at his mercies are new every morning. Na mũthenya mwerũ tha ciake nĩ akweruhĩria mũthenya wa mũthĩ. Karibu sana tukorwo tũgĩcanjamũka mĩtambo-inĩ ya kameme kau ka mũingĩ. Nĩ njĩtagwo Chef Gathemba the T-Star, na right on no kwamba gũkũrehera ngwĩre atĩrĩrĩ, tũtanambĩrĩria gũcanjamũka ndĩrenda gũkwĩra mũtu nĩ wa Kavagara. Mutu ni wa Kavagara. Ndari horo wa Raha Premium ngano githage kia rucini riria warahuka uguo renda kuria tumandathi, renda kuria sasa jini ria gona na mutu ni thambutha ni citoranaga hau hamwe kwa hamwe meneke nikio ndona ta ciko ciremwe no ni tumandathi, shafashi kana kindu gothe gitumagira ngano, ugatumira mutu wa Raha Premium ngano koragwo multi purpose fortified baking flour. Naronekana nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora mwega wi kuingira kuria Jamaa Supermarket, wingire Mwindi Mweusi, Quickmart, Carrefour, Naivas, Clean Shelf, Sela sire hakuhi nawe ugetia mutu wa Raha Premium ngano. Naronekana na thogora mwega biu nduka-ini
oyothe hakuhi na we, na mimi najua unapendwa. Ungali kijana, ungali mzee, mahali popote ulipo unapendwa na Mungu, na unapendwa na timu Shanjamoka, unapendwa na timu Asta. Yanagokuririkania ati wenda muguda rudo akirana na wahuna noretha muguda handu hega ungiaka nyumba ya guikara kana ya gukomborithia. Top Care Lands Kenya Limited me ha gutigirira ati we ni we gwatira na handu hega. Ino ni kambuni eti ikite gatambulika bururi-ini uyu igathurimo na ikahitukio ni manyitanire na bengi ya Equity Bank. Uguo ni kuga ati ungikorwo wi hau na nurenda muguda ndui na mbeca na uko na account na Equity Bank, no uthie kurio mere nie ngurira muguda kura gwa Top Care megukurihira we utigwo kiriha bengi kahora kahora. Uguo ni kuga ino ni bengi ikinyanirie ikiro, na ino ni kambuni ya miguda ikinyanirie ikiro. Macerere haria Ruiru Greek Towers kana Roy Plaza negetha makunia miguda menayo kuria mwena wa Juja na 595 na ege ikuria mwena wa Jos kana 395,000. na baya thimu ya Top Care Lands Kenya ni 0719 111 0719 111 negetha ukorwo ukigira handu ugita haku negetha na wakirikia riru tuge no wathie kuria gwa Top Care no wegira ngundu no wambia gwaka no warikia gwaka ru ni ugubatara go furniture nyumba yaku, na nikio Modern Furniture Pacific Limited ni duka itambulikanite muno gwa kinyana wendia wa furnitures ama kwendegeria sofa sets, itanda, coffee tables, dining tables na furniture ingi nyingi. Na riu Modern Furniture Pacific ni marugoretie Premium Pacific mattress. Ino ni mattresses cia gikiro kia iguru ta spring mattresses, orthopedic and posturepedic mattresses na Nubel mattress. Na no maraguthondekera duvet, maguthondekera bed sheets, maguthondekera duvet covers na pillows. Masherera haria showroom yao Kibo barabara-ini ya Thika Super Highway thutha wa Nibs College na Scooter na Nyeri ni haria Scooter barabara-ini ya Nyeri Karatina Highway kung'ethanira na Rubis Petrol Station. Showroom ciao ihinguragwo Monday to Saturday 8 AM to 7 PM na gwa muthenya wa Saturday makahingura thaa 5 mumira kanitha makahinga thina cia hwaini. Na baya thimu ya Modern Furniture Pacific ni 0716 335555 0716 335555. ni ukirire ngima ya Kavagara na wale mandathi ma Kavagara wacoka wagura muguda kura gwa Top Care Lands Kenya. Riu ni wagura furniture no wa stock nyumba nao andu megwitwo KCB magakwira atiriri ni marenda gugutuga, marenda uthie na mbere na kuiga muthitho nao thiini wa revision na KCB no kehotanira hau kirora batara gwika no gusave mbeca maita maingi otore ungihotana KCB Gold Saving Account na no tuikwe mu wandu 30 mekotanira trip ya muigana wa 50,000 wa guthie kuria Naivasha mweri tuthie ta wagatatu nigetha ukerore safari rari. Oho no wihotanire family holiday kana wikiriro deposit ya shiringi 50,000 account-ini yaku ya Money Market Fund. Revisha and win big with KCB for people for better. Na ithe save pesa icio wali cha gucisevu sociokio haria ringi Top Care. Mwako mpya Kiama kia DCP ni kirakumenyithia ati His Excellency Rigathi Gachagua ni agatafanya micemano ya muingi ta Friday tariki 27 mweri uturi makambĩrĩria maĩ mahiũ thithatũ cia rũcinĩ matukanie Naivasha town, Girigiri town na Ikuru town. Naguo Saturday tariki 28 ni Bahati constituency makambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ kũrĩa Heshima matukanie mairo 6 Ahero mairo 10 Kabathi Thubukia town marekererie Nyahururu town. His Excellency Rigathi Gachagua ni magakorwo na atongoria Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi na atongoria angi aingĩ. Ni ukeyumiria tuigue uria ground irauga. DCP, sikiza wa Kenya. Soko ingia ndani ya soko. Njĩtagwo Violet Wambui, nyumĩte Gatundu handũ hetagwo Mũndoro. Ndĩraingĩrire thĩinĩ wa thoko, ndĩradial *292#, ndĩrareherwo motorbikes, cooker na smartphone. Ndĩracagũra smartphone, ngĩkĩra pin ya M-Pesa, ngĩconfirm ciringi 60. Ndĩrahũthagĩra gathimũ karĩa kanini ga buttons. Ndĩraigua ndĩ mũkenu tondũ ndĩrĩhũraga mbica maũndũ ma internet. Soko Murwa nĩ yama tondũ niĩ no kũigua ndaiguire radio-inĩ na ngĩbuatĩrĩra makinya marĩa twerirwo na ngĩgũra thimũ na ciringi 60. Ona rĩu no wĩgũrĩre thimũ ya smartphone na thogora wa thĩ mũno makĩria ũhonokie mbeca nginyagia 99% kuma gwa Soko Murwa. Nĩ ũhũthũ, hihinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda, ũcoke wĩkĩre pin yaku. Soko Murwa, Kila kitu kwa bei yako. Sema ndio kwa box ya vyote uvipendavyo kwenye dikoda yako ya Star Times. Kuanzia story za kugusa moyo hadi action tele. Kuna kitu cha kila mood, kila dakika na kila aina ya penzi.
sababu penzi si kitu kimoja, ni kila kitu mnachoenjoy pamoja. Lipia subscription yako upate burudani kemkem, jizawadie au umpendaye na StarTimes decoder kutoka maduka yetu ama supermarkets nchini kote. Kwa customer care tupigie kwenye 0719 077077. Download StarTimes on app uenjoy shows na live channels popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Bahati Nairobi, Bahati Naikuru, Kia Jogu Mathirajiri, Kia Jogu Dedero Kiambu, Shesheni no imwe, Kameme Kayoka Muigi. Kokoagira, tawirorere uthaka wa mutaburuko wa macani, neithwa cio Kangema, Gitugu, Kanyenyaine, Kibutha, Githiga, Kahingai, Tuthu, Kiruri, Karurumo, Wanjerere, Kihoya, kuri Bonathi kana gutari, maroiga mutambo no Kameme Kayoka Muigi. Thanks to God, karibu sana. Koguo twambe turingaringe kabagara na ihenya na hinya. Ni tukurite kangano reke turie kangima. Turie kangima. Yes. Na na ihenya gutire na time. Tondu hindi ciothe turakwira madugathie nduka-ini uge mutu. Thie uge wake roba bebetia. Ndogo ndiracokereria tondu ndikirio mundu. Mundu ni mundu na ni mundu ni mundu. Mundu ni mundu na ni mundu ni mundu. Riu tugakorwo twikuria Thika. Etagwo Makongeni. Makongeni Thika Makongeni. Ya bathi. Opposite Madaraka Market. Yes. Inywe Madaraka Market, Thika Town, Kiadutu, Garissa Road. Yes. Inyuothe mukeyumiria next Friday. Hii wacha kwanza tupige sherehe kidogo. Tunapumzika. Next Friday. Yes. Na kumania hau ni kuingira mashinani ndiraigwa ni turathi Mombatha, ni tuguthigirigiri, ni tuguthie Murang'a, tutire twathi na Kabagara Nyeri, Laikipia mararigwa atiriri kae mogorokaga mutukari. Yes. Tuingiraga tondu South ko guothe na turauga usiseme unga, sema raha. Mtindo ni Kabagara. Ati mtindo ni nini mama? Kabagara. Unashika memo haraka sana wewe. Unashika memo haraka sana. Oh my. Gudo. Happy WCW baby T. Thank you honey. Tumefurahi sana kukuona sisi na Msom. We thank the Lord. Preacher. Hallelujah. Na tondu tunaona eno anogio ni majaketi maya ma. Niko sweaty I'm sweaty. Gato hanane. I'm sweaty bwana. Hata mimi nimeanza. Hata mimi nimeanza kusweat. Karibu sana. Na wasiwasi. Twarara mirango imehingure. Thimo si 100% mwaki. Na gutire thimo yuma silent. Kwa sababu tulikuwa tunajua anything can happen. Hapana, Mungu yupo. All the time. Tukirio hau tugetra ri. Ni ndambia gwiciria atiriri. Maundu maingi mahanikite. No mundu uri uhanikite unitaniretie bururi. No umwe tu. Oh la la. Ndigwete ni. Yes. Ndauga ndi uthondeke wi thenema. Right. Mtazamaji, msikilizaji, right. Tumekuandalia sinema. Hii ni sinema moto sana. Sinema yenyewe tunamuona pale, ukipenda zaidi ni starring, ni mwanadada, ni mrembo kidosho kwa jina Cinderella. Mwanamke kidosho, mwanamke ambaye kwa kusema ukweli anasimama na nchi yao. Amekuwa katika mstari wa kwanza kusimama na nchi yao. Hapo ndio makosa inakuingilia. Shalala. Kumbuka huyu mwanadada walikuwa wengi wakianza kusimama na Wanjiko, lakini wengine wakapigwa na majoko pai. Wakatumiwa majoko pai na kupigwa makumbo za tumbo, wakasarenda. Wololo yae.
yeye na jamaa mwingine mrefu kipenda zaidi. Kwa sasa ni Strawberry. Na pia kuna masinari wengine ambao wanafanya nao kazi mahali anafanya kazi. Ololo yaye. Makosha. Mtazamaji, msikilizaji, nikiangalia katika eneo lingine pale tunaingia upande wa Octagon. Octagon iko bypass. Makosha. Huku ndio mkuu wa majeshi alikuwa ametembea. Na hiyo mambo ikaenda msamnege. Ololo yaye. Makosha. Ololo yaya. Wakatafuta mercenaries. Hawa mercenaries wametrainiwa. Hawa wametrainiwa kuterrorize. Endeni, kazi ni kusambaratisha Cinderella. Ndio attention itoke huku Octagon. Attention isaulike kwamba tulibetray. Wacha attention sasa iende upande wa Cinderella. Nyorosha yeye. Tafuta utoboe siri zote. Pia tafuta stories za uongo. Kazi ni kuterrorize. Ameng'aa sana. Na yeye ndiye amebaki na Wanjiku. Makosha. Arekie madhari. Amekataa kupigwa ngumi za tumbo. Kumbuka huyu mwanadada Cinderella anajua pia taekwondo. Na amefunzwa kujiprotect pale kwa tumbo, sana kwa tumbo. Kichwa sio shida, we chapa kichwa, tumbo ndio atugu zangu hii. Protect tumbo. Kidogo wakaanza kumshambulia left, right and center. Kidogo mwanadada ukipenda Cinderella hakuwa pale rada. Kidogo wakati alistukia anapigwa, makorobosta zinarushwa. Wololo yaye. Makosha. Akachomoa korobosta yake moja. Akaweka kwa kile kimashine. Akapiga mmoja, akastua Octagon yote. Octagon ikasimama, mtazamaji, msikilizaji, kukatulia. Kila mtu akashikilia tumbo, akishindwa sasa Skad itatumwa next wapi. From nowhere kuna jamaa ambaye ukipenda zaidi, huyu na yeye ni ninja. Huyu amekuwa akipigana lakini kwa msitu. Kwa jina anaitwa Karaikoyong Dukimoto. Karaikoyong Dukimoto alikuwa ameenda IMIA, ukipenda missing in action. Alikuwa ameenda training. Huyu hapiganangi na risasi. Huyu hapiganangi na grenade. Huyu ni ninja. Na ninja upigana na ninja. Alitokea mkono. Hata hakujua nani anapiga Cinderella. Alianza kupiga mtu yoyote ambaye ametokea. Toka hapa wewe, ni Kimrolia, ni Kimura. Kidogo sasa zile alitokelezea hivi, kumbe maneja wengine walikuwa kwa msitu wakamuona amechomoka. Kina Githaigayong, kina Purity Yong, wote wakatokelezea. Wakaanza kunyorosha people left right. Sasa kuna jamaa alitokea pia ni ninja, amevalia nguo za ninja. Akasema mimi naweza toboa. Karaikoyong akamwambia sawa. You killed my uncle 8 years ago, I've come for revenge. Kumpiga ngumi moja, kuangalia ile nguo ya ninja ndani ni jamaa wa Ndeya. Wenda humu wewe. Nukawe ajitagwo Karaiko na kukurika uri muno we. Nidakuohera we no igwe. Mwekwe mwethi Ndeya. Sawa.
Karaikoyong sasa akamwendea Cinderella na kumwambia, sasa mama, unatakaje? Niwatambalize ama nisiwatambalize? Akienda kuchomoa pale sword yake, mchungaji wa Mungu akaguzwa akiwa kwa ndoto. Akapita juu ya rooftop na kuanguka mahali Cinderella na Karaikoyong Ndukimoto walikuwa wamesimama. Kasema, katika jina la Yesu, hatutaki vita. Cinderella na Karaikoyong, pack your things and then wacheni tupigane vita zetu kwa magoti, ni wakati wa Lent. Na hivyo ndivyo mtazamaji, vita yetu ilikuja kuisha. Hatutaki part 2. Hakuna manyata. Wacheni tukatafute uso wake Mungu. Tunamuona pale Cinderella, Karaikoyong wameshikana mkono wakielekea madhabahuni. Tuombeeni sisi wakosefu. Tuombeeni sisi wakosefu. Na hiyo ndio mwisho wa sinema, mtazamaji, msikilizaji. Na hakuna part 2. Iliishia hapo sinema. Makosha. Asanti mtu wa Mungu. Kwa ndoto. Kama hungelala mchana, hii ingeanza Second World War, ni Third World War. Karibu sana Njogu wa Shira akitusomea mohoro, lakini ni vizuri kusema Kengoro gitihotanaga. Tikengoro. Miaka hiyo mithirure. Ogena ndu yakiraga agaikio kara kamwe. Twiri. Aikio tutatu. Tuna. Makiona mundu wange na thaya maka. Ndarekondu. Atene kifaro. Magikia gudi. Kaima gothe. Mecoka magikia guoko guothe. Magikia memeri. Magikia mutwe. Magikiria haha. Riu magikinya njohe. Nado rohe. Naro ndaikara uguo ndarora ri. Ategetekerete nginya karwara kaingĩ-inĩ ro. Yes. Tutigire handu hariku. Matigakinyira hau makinyire. Tutigire haha. Ona aria maracambaratisho na cambaratishanire. Matigire korokoro. Na utiro tahumaga. Matigire korokoro. Goko. Koguo ndĩreciria we blame our own. Yes. Shaweli man. Tondu some of those Cinderellas are being haunted for his silence. Yes. Anyway, tafakari hayo. Ndo maestro. Aya. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. The William Ruto will serve one term, if indeed is allowed to serve that one term. Tukire tunyitane tuthie macinani twire andu aria me matũra-inĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Tũrenda kũmenya eko investigation nĩ yekĩtwo njega ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, nĩkĩ gĩatũmire anyitwo Thursday age gũtwarwo igoti-inĩ Friday. SHA ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, biashara nĩ ciagũire. Huwezi lipia leseni duka ulipe ushuru kwa hiyo duka, mtu mwingine akuja afungue biashara yake mbele ya duka yako na kufunga hiyo duka. Oma weigĩrĩrĩku no shamba. Mũmbunge wa Kasarani kwanĩrĩra gũkahũranĩra gĩturwa kĩa gavana Nairobi mwaka ũkĩte, na mũtongoria mwerũ wa LSK kũhinyĩrĩria borithi gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩruta wĩra wao. Kuma Bagureti nginya gĩa Cuma nĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kieni kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 92.3 FM. Nĩ mohoro ma thaa 5 kuma Kameme. Njĩtagwo Njogu wa Shira.
Mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri nĩ anĩrĩire kũhũranĩra gĩturwa kĩa gavana gũkũ Nairobi gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, agĩtarĩria imwe cia itũmi ciake ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaganu wa Gacara aratarĩria. Kũringana na mũmbunge wa itena rĩa mbere ũrĩa wathurirwo na tigiti wa mũndũ kĩũmbe gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩrĩga kĩa mwaka wa 2022 na ũrĩa rĩu ecubĩkĩtie kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Nairobi gĩthurano-inĩ gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Arauga atĩ ũtongoria mũũru ũrĩa ũkoretwo hĩmbĩirio nĩ gavana wa gũkũ Gĩcuka Johnson Sakaja nĩguo ũkoretwo acũngĩrĩirie mathĩna maingĩ marĩa makoretwo magũmĩire aikari a mũciĩ ũyũ mũnene wa bũrũri. For example, garbage collection imekuwa shida kubwa. Hata ukiangalia tu hapa Njiru napigwa masimu kila wakati na hawa vijana. Garbage inabaki haichukuliwi. Hata si garbage collection peke yake. Lighting ya Nairobi tuko na shida, tuko gizani. Imetokea tu hapa kwetu hapa Ruai. Kuna mama wetu contractor amekufa kwa sababu ya stress. Hajalipwa bill zake za county government mpaka leo na alikuwa ameomba deni. Yaani amekufa na pressure na hajalipwa hizo pesa. Hizo ndio shida lazima tuweze kutatua hapa Nairobi. Shida ya hii Nairobi ni uongozi, sio kitu kingine. Watu wangu wa Kasarani wamesema wataniunga mkono. Tuanze hiyo safari, pia mimi nitakuwa hapo kwa ballot ya governor wa Nairobi. Karauri arĩtio hĩndĩ ya mĩhang'o ya mwanya ya ũheani ceki cia kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ magana maingĩ ma arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa mĩgũmĩre nĩ ũkĩa kuma wodi-inĩ ciothe ithano iria ciũmbĩte gĩcigo kĩu. Tumekuwa na changamoto, watoto wengi wamebaki nyumbani. Anza na grade 10, hizo basari zingine tutaweza kupeana 35 million 10,000 each. Demand ya basari na CDF iko juu sana. Nimekuwa nikisema kwa hizi constituencies zetu kubwa ziko na population kubwa, tunahitaji kuangalia vile tunapeana CDF allocation, kwa sababu kama hapa huku kwetu haitoshi hata hiyo. Tuna need kuangalia hiyo allocation vile iko based on the number. Aya nĩ aciari arĩa ciana ciao cirĩkĩtie kũgunĩka na ũteithio ũcio magĩtũgĩria itacokia rĩu rĩa wabici ya NGCDF ya gĩcigo kĩu. Kwa sababu amenipea chance. Sijaipata raha na shangwe na vigelegele kwa sababu kwa mimi ni mara ya kwanza kupata basari. Sisi kama tukiwa chama cha ODM ndani ya broadbase tunampea support yetu yote na yeye ni manager. Nairobi itaki politician. Nairobi inahitaji manager. Gũkũ nĩ Gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Thutha wa gũcokereria mwena thirikari, mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ athiĩte na mbere kũhũrĩra marebe kĩama kĩa UDA matũũra-inĩ ma mwena ũcio wa Juja, akiuga nĩguo kũmatha kĩrĩa augĩte nĩ umithio kuma gwĩ thirikari ta ũrĩa Rose Mwangi aratarĩria. Kĩama kĩu kĩa UDA gĩthiĩte na mbere na kwĩyarĩra matũũra-inĩ mwena wa Juja. Mũmbunge wa gũkũ George Koimbũri thutha wa gũcokereria mwena wa thirikari akĩaria rĩrĩa ararehete hamwe arũmĩrĩria kĩama gĩkĩ, augĩte gũtigĩrĩra President Ruto nĩ akaiyũkia ũhotani mwaka tũrorete. Kĩhumba nguo cia UDA, kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sasa ile pesa ya mfukoni sasa hii imefika. Tunaomba His Excellency William Samoei Arap Ruto, kuanzia Januari wale watu ambao watachukuliwa mashinani ni wale ambao watawajibika, watafanya ile kazi ambayo mtapewa siku ya leo, wataanza kupata mshahara kuanzia Januari mpaka tufike uchaguzi. Mwe arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ gũkũ Juja maugĩte kĩrĩa marabatara nĩ ũthii wa na mbere mwena ũyũ, makiuga nĩo methire thirikari na nĩ nginyagia makinyĩrio tabarĩra iria merĩirwo. President agĩũka kũrehe maendeleo, tutigatuĩke kĩhingo nĩguo Juja itwĩthiĩ na mbere neca ngarare ĩkoragwo ĩkĩonereria, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwana witũ arathiĩte kũrĩa acoka aranyitirwo ta mwana ũrĩa worĩ, rĩu nĩ twetereire maendeleo tondũ nĩahetwo bara na nĩahetwo mathukuru na indo icio ciothe no tũthire na mbere gũciona twamunyitirira. Ithuĩ no njũa tũtiria kwĩnyita matũ, ithuĩ tũrĩa kuona bara. Tunataka kujenga government ya the next 50 years. Juja constituency tuko na polling stations 38. Hivyo ukifanya 38 times 20 jua tuko na watu wangapi. Na kama vile nimesema, umeletwa hapa sababu uko na network. Unajua polling station yako kuna watu wangapi huwa wanapigia kura hapo. Na mũroragia nĩrĩ nĩguo twakĩrwo bara ciana citũ ithome tũcoke mwena ũrĩa wĩna kanyamũ tutige gũtinda tukĩnyororoka kũrĩa na wa Mũnyoro. Tiguo mimi niko na cousins wanaitwa Wanjiro, wengine Kamau. Sisi wote ni ndugu na dada, si ndio? So tupendaneni na tupende chama chetu. William Samoei Ruto 2027 ni tutam. Kameme kauka mũingĩ Juja, njĩtagwo Rose wa Mwangi.
Kiama wakiri bũrũri-inĩ LSK nĩ kĩhinyĩrĩirie rũhonge rwa ũgitĩri kuonania ũigĩrĩrĩki rĩrĩa rũrathuthuria macira ma ekũĩrwo ciĩko ngũrani bũrũri-inĩ. Mũtongoria mwerũ wa kĩama kĩu wakiri Charles Kanjama augĩte kĩama kĩu nĩ gĩgũkinyĩra ihoto cia ekũĩrwo arĩa moragĩtwo kana makanyamario marĩ moko-inĩ ma borithi, akiuga mũtaratara wa kĩhoto na watho no nginya ũthingatwo. Arĩtio rĩrĩ ciĩko cia andũ gũkua na njĩra ĩrĩ kĩriga marĩ moko-inĩ ma borithi ithiĩte na mbere kũhanĩka kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ. Because LSK cannot afford to flag on what we have demonstrated we can do as a champion of rule of law, as a benefit to the public interest. We can't afford to reduce on that one. We are going to do it. But I also want to have a law society of Kenya where it's not only the president who is seen in the police stations and in the court. A law society of Kenya where we empower our members, the leaders of our branches, our chapters, other lawyers associations. Na ũici mũnene wa kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩguo ũcũngĩrĩirie moritũ ngũrani marĩa magũmĩire honge cia bata harĩ gũtungatĩra Kenya. Ũhoro ũheanĩtwo nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa meyumĩrĩtie gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Maraga ugĩte angĩthukĩrwo ũigĩrĩrĩki wa gũtongoria bũrũri ũyũ gũtigakorwo mĩgomo ya aheani motungata ma bata arĩa macũngagĩrĩrio kũgoma nĩ kwaga kĩgĩna. Kitu ambao kimefanya nchi yetu kuwa pahali tuko ni wizi ya pesa yetu. Budget inafanywa, unaambiwa budget hii department inapewa pesa kiasi fulani. Ukiangalia ile pesa unashangaa kama watu wamepewa hii pesa, kwa nini wanaonekana hivi? Lakini hiyo pesa inaenda pahali nyingine. Ukisimamisha hiyo, utaona daktari wakikimbia kwa street, utaona walimu wakikimbia kwa street. Wafanyikazi wa serikali watalipwa at the right time. Nĩ mũthia mohoro ma thaa ithano, mohoro mangĩ kũmamũkĩra ciĩhanda thaa thita. Tĩdia thayũ njĩragwo Njogu wa Shira. Njogu wa Shira. Yes. Nĩ ndairwo chairlady wa DSPP. You know what that means? DSPP. Yes. You have to guess. If you guess, I'll give you a voucher. DSPP. DSSP. Dr. Kaswitis People's Party. A voucher is. No yera ndona ikikiritha ugo ona andu magikwandikira. Aca ndina korodona. Ona ndigũcio nĩ mandĩki. Dr. Kaswitis niwe no tuma turoke rucini. Na ukegutha ikabuti ta gaka kega. A very good morning. I'm very well. A voucher you have. No, fantastic. I translated to my fellow learned girl Wajiko kana tiwe wacokia kiuria. Well, I'm kugea ndoga mana. Kuya na atia. How are you doing? Cool. Oko tawo ni uraigwa guikarite atia. Member wa DSPP, I know you are also an advocate of the People's Party. Tiga ndakorwo githeka ri ni ingia gucokeria undu angi amamoragio magikora mundu atari na mudi mwega. Oindi na mundu mwega muno. Ni ndonda na mudi mwega. Muno. Na we ni ukinjui gwa kahinda. Ni ingia cokia atiregoria kuhana atia ngioria ugake kuo. No le digo kwira uguo. Reke na amazira. Okay. Hi, but you well? I'm very well. Na Ngai no amenyereire wega. Macinani kwi undu mweru wiguite. No kurigo kwirago haria bara yukagira. O kwinayo. Wi kundu ugu ndonete matubi ugu ndaroka ndona ningi mangaura ndioi. Yoga ni uhoro. No ukiundi kairitu kega. No urathi wagirite uria miaka irathi thiete. Actually yes. No ku hindi utangirwo ati wari mwega kwina kiene. No ndikire mwega. At least riu tuyaine miaka twathaya na mora ne 80.
18. Yeah. Yeah, 17 18 there about. 17 18 there about. Yes. Na riu uria ndigikuiri ni haria bara yukagira na ho modo matigaine kuno kugathia to he horo no ego kiuge ndi mucogothi tondu ni uju sweetie riu we ni na hau kabere ndakuyo mucogothi tondu na irwa rimwe ndirikanaga wina rio ri unjiraga no igite fairo-ini ri ere agoka njorua ya kothi ngoka na marua macio ndamwandĩkĩire marũa 16 years ago. 16 years ago. Ĩtagwo reprimand letter atuthũrĩte bara studio na nĩwona ũcio ti mũtugo mwega. That's out of order. No ti mũtugo mwega na nĩwamenya nĩwe wambĩtie nĩ ũgũkĩona mũndũ ũcio ndarĩ mũhũthũ na ndarĩ mwega atĩ wa kũganwo no thutha ũcio nĩ gĩthimi kĩagĩrĩte ni as time has progressed ni nyonete wagirite. Thank you. Thank you. Riu horo coka kuruta atia muihua mwema ugo kiria reka ni gucogothwo ma kiria good girl ate kiria reka ni gucogothwo na gekauga ni we haria bara yukagira agacokerio hau mugwe wagiukira na tuku hau iyo no njigua ukirwo horo wa muguo tuko ucokio ki no tuko ukaya kuigwa ningi kuri bara ya mahoya na ya ngudi riu hau no haraita kihotete gukurana ne ya mwena uriku ni ndirabatara discernment umenya kana ne ya mahoya kana ne ya iboko kana ne ya ginya Jesu ugire boici oguo no tikire nondu mutheni ma Ngai tutigira Ngai na makoraga andu between now and 15 tutigeti meri igana niguo ki niguo ithurano ciikike twatigie mieri 17 na gicunji so that's between now and the 17 months is going to be chaotic with a lot of connotations na address iria in the time you go we in a connotation wachi ko mundu othe we na igego ragamba ngai no ginya amenya kifoi amenye haria bara yukagira no ria samido kenyeretio kaho mire address iria riu turithia turutete kirimeja but it's part of our job. That is it. Yes. Na ningi no ukimenyera maria moko kadiru na mukugithemba kiria moka 100% uguo moka riu kohana uguo no ndakeigua ona gukihia no uguo he mundu andumira ati IBC I don't know how that true is na no agithio ni PMK ni wakuria banana PMK ndageitheka na wageithio ni gatifaro wa nduta thengio hari mundu wandika ati independent electoral boundaries kwenda kuongererwo mabeca ni mbeca marenda kuongererwo kiria budget-ini makoretwo makiuga mongererwo mbeca na ni mahingurite horo wa voter registration iroka mweri twerekeire at the ward level andu moe kura tondu tha ici gwiciria at constituency level na nikio raigua andu aingi makiuga guthi kwiyandikithia mundu arabatara guthi kuraihu ugakora taru constituency yanyu ya kuria kibeberi ringi gukora no handu hamwe harandikithirio na riu andu nikio marauga garama ya kwiyandikithia ni nene no riu kwa hinguro kindu gitagwo mass voters registration riu gukorwo kwi ceceni-ini itigarite cia wiki wa kura na hindi yo ni gukorwo kuhiriiria andu na hindi yo tugakiuria mbeu njithi aitu aria makoretwo na migambo muno wa kwenda gutetera mwathanire mwega tondu ndigwiciria makoretwo makinegena ni kumena mundu othe makoretwo makiririria kuona maundu magithii wega tumere athikiriria na mbeu njithi na no ni ithu marera yes riu riu twero you shoot the messenger how no they no rokira you shoot the messenger not supposed to
Ukihingura thimu wa ni umaiguaga na nio moigaga ndire ndaria mboco makauga itihiaga ndire ndaria mucere makauga ngawikire makauga ni marangiriirio makauga ni gutire na shadira ruta makauga maundu makauga gutire na mafuku you know makauga ni marararira no anyita riu don't shoot the messenger Gwirago thimu yawe kuiga ati yathora mumianiriri ndithoire mumioni ithora mumianiriri to no mione no hingare no riria uraikia kamugambo kuuga na hatithiete wega rigu endo agituika mumianiriri ni oru mumianiriri no uhitanago nake ti mumioni mumioni da na thina mumioni ni wajiko nake mumianiriri ri ndari hau kamero-ini ne kuma gatonyo yathora mumianiriri akira gatonyo kaniriro ni cai o cai ukaniriro ni JKA gacoka riu karekereria wa baba riu makadiro horo cio yathora mumianiriri I get where the problem is mumianiriri riu no gukora rimwe ne gukinya hindi akerwo akia akirie munithi na jera ukirie munithi ni kumuhaka ndoro oturumbario lose focus. That's the plan. Yes. Yeah, ona lose focus ndogota kurwa bare wagirirwo ni kurwa so you lose the focus no ikarete igiri magoro iguru mumenereri yede musieni ndio wakora wona kiugo kuragi kia IBC ni kiugo kuraga andu makoro magibanga akoro ni gukuhingurwo wandikithia wa kura andu itu moe kura yes mambe moe kura ona tukiugaga he ni tukuhoa ni ndiraikara ngiririkanagia andu itu tuwe kura ni tuwe na njira nene next year turerireria andu makaumira nginya uria wi kuguru kwa muti tutigirire the decision will be decisive. Yes. Undu uroneka wina ngurani nene na itore na ngurani nene na itanariganirwo ri yes umuthi ni tariki cigana umuthi ni the 25th of February tamenya umuthi ni mweri umwe nga kuma giko kia magigi thariko yahaneka kuria kanitha-ini wa Witima ACK mweri umwe mweri umwe nga yahanekire tariki 25 utari action ya tekwo bururi urauga wina uthirikari na wina the rule of law ni mweri mugima gutari ikinya riri atacukio kwirwo ni gwanyitirwo ng'ania na ng'ania kwirwo na kungirwo ni ng'ania meikire ona ni ng'ania makenyitwo na gutacukitio makinya mai tariu akorwo ni wa munyoro wekite uguo ndabati gukorwo na guku Kisii agithiururuka na acio angikorwo atumite ri mabati gukorwo mekang'urio matuikaga magitumetwo mabati gukorwo mekang'urio yes na hadi we eyo CS wa interior araigire ni arekwira ni kurendio tear gas ni tubati gukorwo tuonete tondu twiragwo at intelligence ire koragwo thiini wa Kenya is on top notch. This is maybe the second in Africa. Yes, horo wa intelligence itu yes kauwa makimenya makuhingurira ngui cio na maestro they know ni maramenya koguo is very unfortunate. 1 month it's 1 month kuma thariko ya haneka thariko ria tonire yagagia tumia na ciana na njira nene ona atongoria na gugicungiririo nginya unuhi wa indo cia atongoria odumwe na etikia re mekinyitie na bururi turoga wina the rule of law bururi wina thirikari na uthirikari na nene maheto wigiririki wa guthingatithia kihoto na watho na kugitira muingi gutiri ikinya ritacukitio gukinyira riu is a very sad one kuona ati ni turathie tukireraga kaja kana mutugo wa gunism kana ciiko cia umaramari micamano-ini ya kiuteti na ni undu uria yago ungikorwo uri ugwati munene tondu muthoni ungirorania kanwa-ini tukiuga ati turehariria guthie Singapore ciiko-ini ni tatuerekeire Haiti sorry to say it is unfortunate kanwa-ini tukiuga tuthiete Singapore ciiko-ini ta icio cia kurekereria uregenyuki wa kiwatho ukorwo ugithi na mbere
iratutwara Haiti. Tondu riria gukuona gukugia andu marionaga ati mwena ucio wa CKU tima gutiri kinya ria tacukio nikio mekugia na nyumia ya gwika uguo Gitengera magie na nyumia ya gwika uguo Kakamega Kisii magie na nyumia ya gwika uguo Githii ona kore Githumo airport. Yes, mundu othe wina kiongo kiega nginya unyitaga mbaru mwena wa thirikari ri utarona undu ucio ni muru ri utarona ni abatie kwira aria mahetwo igiririki ucio gwika uria magiriire ri then ndendete bururi wake na no age. In fact that's the problem. Na ndirikara ngeraga andu itu no andu itu ni nyonete thutha uyu they are very alert tondu aria mabati gukorwo ona methirikari ni mangiaria ndeto icio ri waria ni uranyihirio kibeti ni urahuta na tondu muingi na ngia ni menyerete kurarira ri ukona hatiri bata wa gucitetera uga protect your own stomach kana hutie yaku. Andu acio ni makao me micara-ini definitely na ne akihota ndio mararuta ndio tio marakiruta ai ko mundu mucara-ini ri aretigira kiu kingi kimwe age kire kinena nene utaranogera mucara-ini ndio mucara ni kurutira wira. Yes, which is very unfortunate. Very unfortunate. It's very unfortunate. Na tumere ni turamaigwa na tukamekira mohoro-ini tondu mari no nginya tumekire magitwira maturoretie Singapore. Yes. No unfortunately cieko ituroretie Haiti. Yes. Tondu twatuika bururi wa gangland tariu ona haha Ciromo no na arigire uria Ciromo muthenya ungehe mwana kiororagirwo hau muthenya barigici na roragirwo no batoni ciramite muthafara wa kiuteti thutha na iraumite muthafara wa githirikari thutha na utikinyira tacukire then on the same iyo ya kukunderia the rule of law na guthina mbere kuhatika ukinyaniria wa kihoto na watho ni kuongererekete muno uhoro wa andu gukua me borithi kana methero hena giko kirari haha Gaicanjiru kirahanikire haha Gaicanjiru Murang'a hari kingi kirahanikire Nyeri ukaigua gutiramenyeka wega mwikwiro ucio na ingirire thero eno gimo mwega wa mwiri ni akwira kuo mara gukaiguanga ati itire na rurigi rwa Kenyatha aga ndoi rurigi we maundu mataraingirana no kona kaundu kau ni takarathi gakimenyeragwo undu ati niyo turugite mande na haha na team master that it is unfortunate at twathi tugituika tuki normalizaga oppression ni turamenyera kuhinyiririo na tukaiganira tariu ndeto icio cia Gaicanjiru ha kagundu-ini na kagundu-ini uhoro ucio ndiaiguire atongoria kuu ri aria riu marauga me mwena munari manegena matigenegena tondu iyo gwiciria Gaicanjiru gwiciria maragwa ni turenda kunormalize ati ni tukugia na thick skin ya kuhinyiririo which is unfortunate. Yes, tukuhinyiririo tuthire tukue na maisha itendelea giko kiu kia kuria witima ri ndigekuaga hakwa ta mundu kiumbe ona gutuika ndiraria ngacoka ngakora numitwo ni andu amwe kuria inbox ngiragwo ati uraria na Mang'uri tondu no waingatirwo gite kia board director thirikari you know that's a hobby kaundu you know you korone kameme no kiario ndunge wathiete uguteithia kuneta gutigana na unyititwo ni mutumia na muhiki ukauga ona no ndira ni message mwaranyandikire ndigare ndimucokerie njigwe ni ati arenda ona tutacemanitie ri ndiramubroko neither here nor there. You must urerwo go inbox nigetha ndukarie ndeto ta icio raria. Yes kiko kiu ni ndegekuaga ta kinyararano kinene muno kuri aikari a Nyeri na gicigo kia Mount Kenya na kio giko gia kwaga kuoya ikinya kuri are mekire uguo ngagekua riu na kio ta kinyararano kuri etikia othe aria mathiite guthoma kanitha ucio na etiki othe a Mount Kenya. Riu muingi wa kirima ri hamwe na etiki ta meuria atiriri andu acio maramoria kinyararano kiu ri megukorwo na wira wao wa gutwarana na oku nginyako Mount Kenya andu acio maramanyarara ri na turenda gwakirio andu acio kia hinya kanua ri tumamerie takapususi magatumukire ndari na niguo matunyararire ri tugutwana na kuthi. You know that's a very tough question. Yes, na makeria riu tukunaga maundu
Kenya mundu ya kathia gakauga twara tutano wahora na rithathi nako bata ni ukirie kara wara na guku tukorora mundu mengi tugukorwo twina mutukirite guku no haithuru reke ndagitari oke ambe tuceke na he mundu ani correct gaicajiro iri Kandara constituency is in Kandara na tongo gwiciria ta riu ku mo yube wa kuure ndigwete akiaria horo ucio agikumithia horo ucio ndageigua ndarari kuuma nari guthaka basketball Uganda marari na bisi marari gutengera marari na bisi ngere mathiari etagwo recess retreat rero cio atigeirwo kayo kanagirire na manege na macoke maanda maneri ni makuhuma ni maheo maitho no nake Ngai ni ndahumaga riu ucio ni gundu ungenagia muno riu ni mahingurire maundu maingi tondu ndirona nginya he mundu uroka agatwira twarie githuri ukarigwo tari ringi ati twarie githuri riu ni aria mekuria ma office-ini magiria ma interior mahinguriirwo riu makarigwo atiriri na twi wira tukwatakia ati horo cio tutirigwo ya maraiga tutirata ukwo wega tukumathamiria next door irere ni mekuigua kana imo gogo go nginya cia mathai ni mayan gogo maundu mahiano guo Ngai mbere na andu itu ni andu itu thithare meritho meni mayena ngoro kipa ni marahotanire Sunday ni Arsenal kana ni Tottenham kana ni mahiana riu magori kipa wanalala na mpira maramathoma mebahasa mananguka nayo hata ukikuja kesho alafu mnaongea hivi kidogo managuorerio ni kama watu wameanza kukua wanabii hii mtu ya mlima imekuwa mnabii ndirona kuraihu imekuwa muraguri yaraguri riu ni majetie kuragura riu ni maranyitore kurathie na ni andu ega anyway reke ndehe bill na tuhepo ore andu akinyona ni undu wa mutino ucio hanikire makiuma mathiko na ikuru andu umwe mutumia umwe kwa mutino aratuika wa gukua na andu 17 18 makagurara marauma mathiko na ikuru magicoka kinyona maragena mutino mwena wa Matara so sad tumahe pole shito ario the marashaka ya tukamahe pole shito tondu Ngai akaga wendi wake family ya mutumia ucio tuka kimahoera kuhorera na waciengi mararigitwo ri tukamendithĩria kuhona kwa naihenya no tugatambura ona arigitani aria mahotaga gutangikira maundu ma mitino na ihenya riria yahaneka tondu ni guthara mioyo Amen. Thank you so much. Reke turehe bill ciganona ndagitari ni akinyite na tukwanjiriria na Ajira na ni nguhoya Muthoni Digital riu tunyihitie muno twambe tuguithie part 1 ya tai arafu tucokererie ni ngumwira twacokererie in just a few minutes ni ngatho